Welcome on NKORE MEDIA TV. NKORE MEDIA TV nyeta Beazini ZDJ, your host. Nsinziro murembo rwambara kandi otakaye bwangu ebintu ebini bikureterwa abandi products. Murembo rwambara kandi jinwajeta team talent search omuri Rubare niho tuberire. Ekikubembegwa wuma na nabandi bona organizing committee ngo kuzaganira nabo kandi erizo ya press conference erizo nebiro ashatu na kimwe kwa mushanje. Don't forget talent search eriho ebiri 15 kwa munana kandi ori ari NKORE MEDIA TV. Abantu bamwari ba contestants ningashi abakuza kwetaba omumpakezo kandi nimuza kuba bamani ndabahamiza mwachetegereza. So ningenda kuzoma gambizi narye na hakuruga Jumize muna vibe sebo barakwete zina Clever ya Mugisha Juma kugaru kunzi Clever bya Mugisha Juma negori koze sa stage Clever Pro oyo mweshongo. So ori contestant you are kunzi no information yo kuzomu mpakezo kazi information zikarawa social media Facebook maybe. What do you expect? No kare no isubira buryo umwe kuza kwijo mu mpaka nabana teka ngo naza kuboko banza oye wecho kusinga kwawe iwe nkiwe noreba ngo competition zikeze ninga talent search make kuyamba ne nyamba umukintu cya promotion kandi nyamba kungaruka kuyimisiya talent yanje kuka ahari vendisho. Success bro. Success so sebo bakweto mu rasta wangu amanya gani batasirude good for umanyire nyako. It's okay. Ugambo utya yendi ati go video barusuka sikadizere kayoza na uri competitor. Yes yenda haba kubengi kunkana mumanyamura mwagutukuza kwishongura muramwaki kazi ga talent bode batalent kangambe top detugendo kuyimba ko okay tugira kubi ebigiro bongo njaga guys. I wish you success bro. Kanzo wo kuziba kweto mazina mbanye Mutima David yonoruga rushoka kayo niwo wareto sigara hape agenda. It is a company muri duo oyimba no ready and with mugenda chiko. So iwe nahura no manyoru nyankore omuramwa oguti mu talent search ereseregwa fighting drug abuse, the use of drugs in youth. Iwe nichikwedesa chiwe nkomunyeto obire washongero echeshongoro wari recording. So I wish you success bagarizo buwangu zibana. Okay yeah tutiri mutambura kandi team talent search erizoba yeri press conference ebiro nashatu na kimwe kwa mushanje. Don't forget talent search eriho biri 15 kandi after twineho show it will be heavy, it will be fantastic, it will be laugh and entertainment. MC Mariachi comedians from Ankole Comedy, MC Mashoko na Mr. Life Kabaka Tipo Chakahenda nabandi beshongozi bindi na naba bana benyine nibakubone ba performing on that very day. Don't forget to come please. So wasibuta nasibaje sewa barakwetu izina Ntwiga Oblak yes omushogozolesho ngora na Mark Danison lwakubaye yabariya ishomero so tiabasa kwija like already and wizard did niko tukitera. So nimwe muri duo nimwe muri ba contestant. Yes okay. What do you expect from that day? The most thing I expect no kugira ngo mbase kumanywa bamanye ko ndiyo mweshongozi na nekindi nije kusinga empakezi kandi nyine ho kugira ngo ninye ndasinge zimpaka yo katuje ngo tuwasinga empakezi katujere it is assumption katuje ngo tuwasinga empakezi iwe nkiwe noreba ngo noja kubofunere muki oyireho kusinga empakezi ndaza kufuna of course na aroba promoters abakoronda talents obuno basa kubotasinga mu mpaka konka babasi kuronda ngo mombi ne talent bashangenka
Aretse tuza kuba twinaba Alpha Music n'abandi binji Bruno naza kubaraho urebe yakuronda yagira ati nankore akamotware it's all about doing the best. Yes. Doing what you can do best. I wish you success. And we go back na Mark Danson. Wow. Otira Ankole Media TV n'abanyetabe yazini ZDJ of Savage ni wari ya kamera kandi utakaye bwo 17 metare. Hano bakimanya. Otegera. Yo, hard boy, hard guy, one high class. Ekikuma kitero kabo wala yisi. Watene gilasi ngari mu bisi this time you are chilling with the big. I know foro otaka baza kuiba bayayi barya. So wagwan. Yes. Baristed. Amazina gawe. Azabanyeta Vin Vado. Ni uri contestant. Onda kubatera rwapembe. Onda kubatera kabakora ku. No bashisha. Kubara kushisha. Abandi bakimanya ndumuye. Kari. So ati we waruga. Nyewe nizarwa no mu Rubare town. Kandi ndi kuzarwa mu cyaro cyane. Toteza home advantage. Siege home advantage. Mbanye no kubasaba uri style. No yo murongo no kukitera. We wow. Jini team talent search kandi eriho biri 15 uko kwa munana uko kwezo kutwatandika only 2 weeks to go in fact. So I wish you success my bro and I will be there myself. Ni uri contestant. We wow. Bakwetu wase izina ryanjye akano no Dennis iza Romo mu Rubare ni mukurire kandi yo mwishongozi obe wayishongoye mazima twenyishongora uri ku recording byeshongora mazima ico byeshongora nkabindi so far ne byeshongora 8 gospel songs buryo mweshongozi wedini kama sisi we bari no kunda ruhanga. So ati oyere weto oyere kudanti 2015 bibono nda kuzisinga tware mbuzi no mudari ikinde tirize kugira ngo uzo mu mpaka niki kandi urudi wayishongoye ekitime cyanje musereza cyo kubanza ninza kumanya then cya kabiri ninza kwegeraho fone experience okujya kumwe uko mwara ishongore na yanyukunda ishongore ndebe aho experience ningopa kaha ningore na yakwa mwekera mana no kujya ngiye kisiya kinagoba kare we bari mu kondeze y'umuntu kamuya baby mchine ba contestants nibondo munenkoletera Ankole Media please. How are you? I'm okay. Ugambe umunonga ukachaka ngo you know. Ibu ba kwitu yo mbanyeta blessing day niwe gumumpa itabire we noruga noni ndigambara norugambara orujembara wija Rubare. Yes, cause kuna urire information ejo na nyina jani deka pika hayizobe. Hey, what do you expect on that very day? Expecting amukujera kare nako ibintu bibonire ba nishya nabinji mbako abarho nenda kure abeshongaza bitakarebaga nanye kare nanye nishamu kama ryeje talent mbene nawo kubanza No shabango usinga. Yes. Mwe no kubasinga. Obe wakoze rebye shongoro. Yes, mbe nawo kozereho. On a boyfriend. Kare, yes, uchirimu na Ankole Media TV kandi wanyatabe yazinze DJ of Savage wari ya kamera kare utakaye wagarawa abantu ka text godi na nabandi. Meanwhile tuzaganira muna na executive ningash organizing committee tuzaganira you're here bro. Yo, SWAT team. Titiriwo wali bagambo cya listed urifite live ku Ankole Media TV yamani kironzi wasiba kurunga wana timu nshonga cyane nibakweto banyita moto fire fire muriro yamani ibu waruga tena rugarwahi yati wendi kasizira just aho wali ni uryo mumpaka wayeze se bitokoza bongo so bongo mieto nanye ndebire ngo nikirungi kandi kibonire kugira ngo kangurire buryomwe ukwe harakozesa bitokoza bongo harimo nkenjaga sigara kare n'ibindi bintu byinje bitwasa kwiyo muramwa sanga byabasa musisiranye nsakare. So we bari kugira umutima murundi kandi kwendeza obuhanguzi aruna kororwe nyine. Let us meet on that very day bero ni 17 nchigaruka to be Thursday to be vibe to be fire. I myself will be there Ankole Media the entire team
all artists. Ukiri Ankole Media TV umurembo rwambara ntutusinzira okuhereza kandi tutambura byonyo wande of course nibyabige byabaselebu bonkana na vibe. And right now nyine abantu abatandikire kintete cya talent search kuza kuba twine biri 17 okwezi oko kwa munano kwatahamu nibo nyine nibo bakuza kuturabira mu byo na details ombugufu though ni details konkombugufu so nanishaba stakashisho turamusiho then mutugambire cyukorata nakwatera se Ankole Media twabasanago no Burundi twabatujya team talent search twatumaho press conference n'abanyamakuru kugira ngo base kujanjaja ikintu kituriho ninyongera kugaba tubona kugira ngo ibiri kumwe namushanju kwa munana base kwishanga mishayi Rubare base kwasaganya ikintu cyo taranta genda muri show base tungura taranta tukatingira ture tukamera chini abakura talent search omwami w'umatu watugambira amazina gawe na nicyo uri kora konkayitizo okay so nanobu kabanza tuyanjurire PR on wari kubari nebindi ningashaka kubana a spokesperson. Yes, mwe bari munonga Ankole Media amazina nabanyita bya Mukama Bosco kandi urukora nka speaker ningashi uba kwita kagambirizi w'ikibineci ecyade mu Campus Group ekiri kwebembera talent search season ya kana. Yes. So ati omukuru uma twenda kumanya imwinteka teka zahika yese biruntu bimanya nteka teka zahika eriza yeri press conference is okay but nteka teka zahika ezo runako buri kimwe cyona cyaterire kureka tugeze kugira ngo nakuruhiruke kandi tubona tubase kwitaho mubwire twandike kare kimwe cyona it is okay so omwami Bosco ekinani nsaba no kwemeza abantu ngo buri kimwe kirije kuza kongera kugira ngo mwije mwihandike so no kuba mandinsa kandi mukabita mukabatera umuranga ningashibuka bakora kwija ariki umutari ndisaje na no gusupportinga talent. Yes, mwe bari munonga Ankole Media kandi nyongera kubisangu ebiri kumena mushanju ebyo kwa munana izoba ryabariri izoba ryakashatu twishange umushayi Rubare kandi nyongera kubamanyisa izoba niryo rimwe twine talent search ayi turabe turebera umwishongozo rukusinga yo kwishongora kurungi kandi ogwe twine umurama gwizoba guru kugamba hakurwanisa ebitokoza bongo omucyanga cyitu rero twamara kurugaho twamara kufunebera abo twamara gabira abishongozi bita basinga abishongozi batano bo kubanza tubagabire brabo rero twamara kuheze brabo turugaho shume haruguto witu nyigendwa tujya kwa twine impaka za pichipichi ubwe nayo ni talanta manyo. Yes, so twereka abantu tureba musinguzi wito rasinge ahizobe ryompaho omukuvuga pichi ubwo twamaze kuruga nkayi omukwayishongora rero mu shongozi wito orasinge impaka zitu ezo kwiruka ezo kuvuga pichi musa kumuhereza kirabo rero twamara kumuhereza kirabo aho turubye kwa kiri kumanyisa ngo umuntu wena owayitaba omumpaka zo kuvuga pichi ngo kibara musinge umuntu aba yaheza ticket yawe iyo rabushashurire yungo wayitaba mumpakezo neza kubaniye kuyamba kutwara omwereko gwitu ningashi omuconcert yitu ahabwa mariachi MC mariachi kirecho nzaba twine MC mariachi hanu yahenye umwanya nubwo gumwe mu Kishayi Rubare cyenyine ni cyecho nzaba twine mariachi ti Paul nabanda bamushendekereza cyakahenda nabandi binji muno Ankole comedian bona baza kwa bariho Ankole baza kwa bariho mwene ikintu cyone cyakwa kiri murara mwene nyunjira kuyisaho ubona bakwenda kwita mu pakezo mbaho abakwenda kujya kureba beshongozi mwene ngurebeka ngo shahi ibiri umuryango neza kubigwire rebeka ngo bamwatubwiye. Yes, mwe bari munonga we bari umwanya Bosco gamwe bari no kureta ikintu kirundo mu community kandi Ankole Media we promise to support where we can, we promise to be there for you orunakoro rwenyine machine zitu zona ntukuzereta if it is needed we shall broadcast something live so buri tumwe teretero tubetere live. Yes, Ankole Media Beazine ZJ of Savage Adia camera Jabres.